improvizovani stage da bude ovdje, da bi crnogorska javnost bila svjesna koliko ima ljubitelja književnosti. I ja sam primijetio gledajući čak i ove biljke u njihovom dvorištu liče na sprave za mučenje. I moram reći da je to zanimljiv utisak. Ljudi mogu da ćute, ali poezija nikada ne smije da ćuti. A sada ću vam pročitati pjesmu koju sam zapravo prekjuče napisao baš za ovaj događaj. Dakle, zove se Diktatorski blues. Uzalud sreća dvorjana kada ga vide. On niko na sveta cilo jednoj kasti. Uzalud laskanje tvorci piramide, jer diktator svaki jednom mora pasti. Svakakvih je ljudi diljem zemnog šara. Neki nebo gleda, neki u pod pasti, neku čitav život hoće da te vara, ali diktator svaki jednom mora pasti. Svaki vladalac svojom se gordi svitom. Miševi što žive od milosti, masti, to je sreća u njihovom svemiru sitnom, ali diktator svaki jednom mora pasti. Sva je sila prevara, od straha živi, vazda isto, nema u silnika časti i da nam nikad drugi ne bi bili krivi, a diktator svaki jednom mora pasti. Kada sudom stiže, on posljednji vidi od tupe čovjeka vladalačke slasti, onaj što sve može, ničeg se ne stidi, ali diktator svaki jednom mora pasti. Tako hoće vrijeme, tako hoće ljudi. Došlo je doba za konačno odrasti, zato miran budi i nezlobiv budi, jer diktator svaki jednom mora pasti. Pomamni ko mašta frustriranog đaka, krvožedni vuci sa pečatom vlasti, surovih riječi, ali duha mlaka, i diktator ovaj jednom mora pasti. I prozor je pao, tako je kad mora. Pritisla nepočinstva, trag pepeljasti, znam da ličit će na mirisanje tvora, ali diktator ovaj jednom mora pasti. Hvala vam. Ova pjesma je napisana jednako za vas kao i za ovu gospodu. Hvala vam. Nažalost i ovaj dan slobode medija u Crnoj Gori dočekujemo sa nerasvijetljenim ubistvom Duška Jovanovića. Živimo u zemlji opsjena gdje nas diktator ubjeđuje da nam je dobro jer nam je loše. Dan kada se ne bi pojavili mediji koji oni proglašavaju neprijateljskim u ovoj našoj zemlji. Zamislite dan kada biste čitali Pobjedu i gledali njihovu državnu televiziju. Mislim da mi nemamo pravo da dozvolimo da oni prikrivaju i sakrivaju svoje prljave i krvave tragove. Mislim da nemamo pravo da im dozvolimo da oduzmu nadu ovom narodu i ovim građanima. Ja ću se obratiti ljudima koji rade u ovoj zgradi. Vjerujem da u ovoj zgradi ima ljudi koji ubiju profesionalno da obavljaju svoj posao. Pozivam ih da prestanu da rade za vlast i počnu da rade za državu, jer vlast i država nisu isto. Danas, na Dan slobode medija, pozivam ih da prestanu da nezakonito prisluškuju novinare i aktiviste nevladinih organizacija, presrijeću njihove mailove i drugu komunikaciju, da
počnu da prisluškuju kriminalce i korumpirane političare, jer oni ugrožavaju nacionalnu bezbjednost, prosperitet i ugled ove države, a ne mediji i nevladine organizacije. Pošto stalno tvrde da oni to ne rade, pozivam ih onda da kao profesionalci utvrde koje to privatne službe rade i za čiji račun, jer i to je posao pravih profesionalaca koji ja vjerujem ima u ovoj zgradi. Dobroveče svima, hvala što ste tu, a mi smo večeras ovdje da iskušavamo demokratiju prije svega. Također tu smo da kažemo da, Balša je rekao, poezija ne smije da ćuti. Ja mislim da umjetnici prije svega ne smiju da ćute. I u cilju toga pročitat ću jednu pjesmu koju posvećujem onim crnogorskim umjetnicima koji ovih dana tako tužno ćute. Pjesma se zove Kurve i umjetnici. U američkim filmovima kurve su lijepe. Mi nemamo filmove, pa možda zato, ali samo zato, ove naše su nabrekle od droge, ružne i gadne i mirišu na snošaj kao na obavezu. Gotovo svaka od njih voli neku mušku svinju koju nikad imati neće, a to ih ne odvaja od ostalih žena. Umjetnici u američkim filmovima su uvijek prljavi i jadni. Mi nemamo novca, ni jezika nemamo, pa možda zato, ali sigurno zato, ovi naši žive u velikim kućama, čistih košulja i uredne frizure sa suprugom i djecom. Uglavnom, svaki od njih pije samo na svečanostima i glasa za vlast. Hvala. Policija blokira ulaz.